guys, now I am at the Grand Palace in Bangkok, Thailand. Hello, các bạn nào đi trong Bangkok đi về Thái. Ở tầng khang nam một khang nam cõi thế, đó là cái lần tiếp sân. Đi về Thái. Bạn ở bên Trung Vinh để chụp 2 lỗ đấy để chia mình được mai đây nhé, mai mà cái lỗ đấy thì ở ca sang soạn cái cuộc Thái này được chỉ tràn cái lỗ đây, vì là cái cuộc nó chụp như thế, tông cái lỗ đây để chụp vàng, so beautiful, cross art, chụp Thái. Translate เป็นโบราณគេមកថតរូបខាងមុខហើយនេះតាមទឹកនេះជាស្ដេចថៃវិជ្ជរាលង្កតណែមក King of Thailand. I don't know what how we call it. Đây đâu khỏi vàng. Đi vàng. Bố lan krong. Chà. Chum pu. Ra Thái. So beautiful. Nice. Navy Defense Ministry Hall ស្អីនេះក្រសួងការពារប្រហែលជាក្រសួងការពារមិនក្រសួងការពារជាតិតែក្រសួងការពារបែបក្រសួងការពារលក្ខណៈថៃរបស់ថៃរបស់ហិតវាំងដល់គេ Defense Ministry Hall. Yeah, this place Defense Ministry Hall. Maybe behind of the Grand Palace, like this. So like beautiful. Foreigners try some clothes, try some skirt. Yeah, because the weather is hot. My hand nice leg also. So hot. That maybe in front of Grand Palace. Yeah, so beautiful. So sad. Begin the bomb vàng. And that Defense Ministry Hall. Sông Capi vàng. This start, yes. This time 3 p.m. in Thailand. In front of the Grand Palace. Like this. And this in front of Grand Palace. So big hall in front of the same Cambodia. Cambodia is smaller than this place. But this big hall, big land, freeze. And this the photo of the old king, father's king of name Phumibol Adojadeh. Style. It's a long time, but smooth on Phumibol Adojadeh. On the side thì bằng con chú hai để chỉ môn sắm đặt xe độ tiết này, làm đánh những trang. Vàng là bom khô. It's so taller than Cambodia. And this is entries. No.
So this is a lot in front of like this. So there are a lot of people. I saw that a lot of people at there. Nó chở nó tin đâu. Bởi chỉ khả năng gọi là trọ chỗ. Yeah, maybe the gate, no, enter to inside Grand Palace. So how the weather? Yes, my skin is black right now. So màu ói, tao khlang, màu rô lại. So a lot of foreigner to visit. Oh, that get through or enter through Grand Palace. And in front of a lot of shop selling souvenir and clothes, all everything, and drink. The same Cambodia around the palace. And this one is what get also. But it's too expensive to sell in front of Royal Palace, Grand Palace in Thailand. Bọn anh lùi thay cái gì đi vàng. China sẽ bộ chân tràn, Europe một tí Europe tràn. But in Siem Reap also, Croat, a lot of foreigner, especially from Europe. Siem Reap sẽ bộ chân bộ khang Europe tràn, xí ở sau miền. Nên chi cái lại cho thời kia không có bằng so taller building, tall. Cannot see inside. Yes. So I walk around the Ural, the Grand Palace. Khi nó đã trung bình vàng. Sellers, souvenir and drinks, bread and drink all drink. Bonus. A little expensive. So expensive than local food. Pineapple. 的厉害，它还有一点。 Scared to visit Grand Palace. A lot of foreigner. I saw. 因为这边街上到不一样。A lot of foreigners to inside Grand Palace. Now I walking around the Grand Palace. Lối ra trung bình vàng. Tại bên trung bình vàng Thái. Tí công bằng cọ tí Thái. Yes, around areas. It's Grand Palace. Get this stroll how to look and up inside. The bóng po, anh mơ ban khởi. Tầm một tiền. A lot of taxi, doctor. A lot of. Nên vàng Thái. Cái này thì đang đi gì quán ở đó này. Mơ định vàng tài sản khăn tầm này hay. So then I think that maybe Pagoda. Yeah, there's a Grand Palace around here. Around Pagoda, what around? Maybe like fetching rock. Good and street food also. A lot of. So a lot of this. Bus, car, taxi, truck. So lots. Yes. And that is a river. Chaparai river. And that goes like this way to a lot of
Mi è tornato finalmente l'appetito dopo una settimana di cacarelle e riso. So a lot of foreigners to visit. The channel Chop Maharot. So hot. This is what proof? Yes. What proof near the Grand Palace? Can you go inside or not? What proof the same the Grand Palace? The light is so beautiful. What proof? So this is what proof? Yeah, when Aaron and I travel, we normally like see the tourists. What proof pagoda? Near the Grand Palace. Here what proof ni no chích រាជវាំងថៃនៅជាប់គ្នាក្បែរគ្នានោះខាងនឹងផ្លូវចូលទៅក្នុងវត្តភូគាត់តែឃើញនៅក្នុងរូបហើយបានឃើញស្អាតព្រោះរាជវាំងវត្តភូ Pagoda in Thailand